Hayi bengicuphe lapha kusibuko. Yebo uzongitshela inkinga wena. Usho ukuthi khona umuntu ongakhululeka ngokuthi intombi yakhe kade inyamaleli nawe. Phela nayo ngiye ngiyitshele before ukuthi lalela ke ma ungangikhathi nawe. Ethi hayi khululeka. Yayibona. Ungcoli lapha ma ukuthi wena uzokhuluma naye wami la yonke into engizoyikhuluma ngizokuthi wena ufike la wagoloza walala. Hey, yayibona. Yazi kunento mfowethu. Yazi impilo yasemgaqweni yazi iyenye into. Yazi emgaqweni uzongifakazela. Ukhona umjito othethandana nentombi yakhe kodwa ayivumela ukuthi iyolala nomunye umuntu ukuze ethola imali. Hayi mina ngeke ngahlala nawe mhlambe 3 years eyami ebiqwayiza yabo. Ngowami umthetho. Ungcono ukuthi ngithole wena ngqo umuntu oke wayenza lento. Ngowami umthetho futhi ibithi mayigeza. Ithi angiphelezela kube kumina ukuthi angifuni noma ngiyafuna. Mangifuna ngiyafuna. Ingitshela isikhathi ngizobhala ngesikhathi ungihlangabeze ngo12 ebusuku. Yeah. Ngibuye ngingafiki futhi. Ngiyilalele ngiyinqenele ngiyilalele. Ngiyobona ngaye umuntu esefika ngo2 esekhala esefika inyembezi kodwa ngiyazi ukuthi uzoshaya imali. Ngoba vele uyazi mina ubaba. Awusitshele mfowethu iyenzeka kanjani lento? Uthando nethi si hey mina ngambulala nje umuntu ngeke mfowethu. Phela awusitshele lento yenzeka kanjani futhi nina yini ngale nenzizi nina it's like niphila in a free land. Niphila nje umhlabeni ofree ni. Kushiyana ukucabanga kwethu. Yeah. Yabona kwesinye isikhathi uthi mawuphila impilo kumele uunderstand yona ukuze uzokwazi ukuthi uyimanage. Yayibona lona. Angithi mina ngimthole la. Yeah. Ngoba ngimthole ephanda ngithi. Uma ngithi akayeke ukuphanda ngichaza ukuthi mina sengizommela. Uzoba yijoka la. Ekubeni vele mina sometimes ngishode mina. Yayibona lona. So kumele ngicabange nami ukuthi ngeke. Njengoba kuthiwa kuyabanjiswana nje. Ake sibambisane ngoba buvela ubambile bese sibabili ake sibambisane nini manje yayibona. Ngoba kahle mawuzothi vala lapha ungana indawo egarantini. Usuku uyilimaza ungaboni ngoba egcineni kuzona sekufuneke ngithola lo 20 rand sekufuneka ngihambe ngale. Ekubeni yena ungilindile wazi ukuthi ngiyeza ngoba phela ungiyekuse yonke into ngihlelike manje ngilindele. Yayibona yonke inga leyo. Yeah. Awukazi umbone ubani. Hawu ngimbonile ezangala akafikanga. Yabo kanti ngitheka kupotsho ngale ngafika qa. Yabona lento le egcineni sengathi ungixhaphaza. Sekuyila khona sekuqhamuka khona ke thina sesithi awu lo muntu uyambonisa kabuyi nje. Hawu bamba la yayibona. Ihlezi khona imbobo. Engadlali ngawe na yayibona. Noma umuntu engezikukodwa kuyazwela nje umuntu esifazane nginombani. Vele ke ithekeni ithathwa kanjalo. Ngisho amaphepheni ukufunda ukuthi ngisanda ukufunda nje ukuthiwa khona umjida ohlukane nethekeni yakhe. Yeah. Ithekeni idivorce nendoda. Yeah. Yashada nobhutwayo omncane. Wathi mekwebuzo ephepheni wathi hayi lo ngesikhathi engekho lo ebengiduduza. Yayibiza leyo nto le. Kusekuyinto kanjalo. So nawe ma umuntu futhi kumele ucabange. Kahle usungayicabanganga into mawuzothi umuntu phezulu yabo manje ngoba ngithatha yeke ukuthi asiqonde manje yabo ushe ngathi uyasebenza wena uyayazi yonke into yakhe kanti ekugcineni uyayikhawatha ngoba uyazi kwa wena ukuthi umuntu ophantayo mfethu engathola u300 namhlanje sasathola u50 sasathola u10 rand kwenzeka angatholi lutho kwenzeka angatholi lutho manje lo muntu othe wena akaye ukuphanta ke wena uchaza ukuthini uchaza ukuthi ngosongatholanga lutho ngalo naye akatholi lutho yabo eKristweni uzozama ukuthi udle yayibo leyo into encane engekho ilutho yena usekhawathekile. Like ake ngibuze ke bafu how it feels ukwazi ukuthi kade eyolala usiyabuza ulala nawe niyana enkonzweni noma anini wenza njani? Hayi lokho ngicabanga ukuthi yabo lokho kudependa ukucabanga kwethu mina nje akunandaba mina ngoba okokuqala njengoba ngitshelile ngathi njengoba ngimthatha yenza lento yabo so emqondweni wami ngihleze ngazi ukuthi ibusiness leli kuyena yabona since kuyibusiness akuyona into ekumele ngiyibeke emqondweni ngoba once ngayibeka emqondweni ngisho mina ayikile ngizoya khona ngoba angeke azangitshela ukuthi baba namhlanje angitholanga umuntu sikhala hayi cha yayibona ngoba futhi mina ke ngenhlanhla mina ngiyakwazi nje
angisabi ukukhuluma nomuntu yabo yeah. ngiyamtshela nje ukuthi mama yabo zisha manje mama awusho angithi wonke umuntu uyavukelwa nami indoda ngiyavukelwa manje wena mama uvukelwa njalo yini wena makufika umuntu ethi asishwi uvuka sometime uthi hayi mina lo muntu lo kahle kahle masiyokwenza sex naye hayi ngoba mhlawumbe ngiswe ulangazelele yayibona kufana nje nokuthi nje kumina angimbeke emqondweni even ngisho siyenza le sex akekho kumina ayikho into engifila kuyena yayibona ukuthi nje ngenze lento ngihambe yayibona angichameki angenze kulutho kuyena yena nje business is now yayibona lento kodwa mina nawe umuntu wakhe yayibo naye uthinteka leza indawo lezi phela umuntu omthengile akambambi leza indawo lezi yabo akamotivate abaxoxi yayibo lonto kuthiwa nje tshwe ngoba manje kujahwe nesikhathi yayibo lonto njengoba kujahwe nesikhathi nama customer yonke into yayibo lonto kumele yabo so nawe uma usemsebenzini iphoyisa mfethu li friendly kubona bonke abantu kodwa mase lisebenza liyashesha doda isikhathi siyahamba ngene evenini soxoxa phambili ngeke lihlale nawe lithi engiyezwa ke baba kuthiwa ushaya umfazi manje hayi yabamba ukuthi mangaselenze leyo nto leyo ngelibophe success ngelibophe umuntu ngoba uyozulifunde ngisho isibongo uthi hayi nami ngumkhize baba yabo mhlawumbe uyabona uyabamba into mhlambe naye angazi akaze ngibe iphoyisa kodwa uyayitshela no iyayenza isenselo uyayenza leyo nto ukuthi ekuse uyayithola i-counseling njengephoyisa ukuthi njengoba usuyiphoyisa ke indoda lalela ubopha ngisho wakho mawufunga ufunga ngokuthi ngiyobopha ngifunga siyayibona leyo nto le so nathi ngiye ngibona ukuthi kuba into enjalo nakubona yayibona ngoba uyayazi ukuthi lo indoda yami lo i-customer lami yayibona leyo nto le i-customer malifikile lizothenga indoda yami esihleli siyathandana yabona naye mina nami ufila njengomuntu othandana naye so kulula kubona nangininayo kubalula kanjalo yabo anginaki akuyona into engibeke emqondweni and umenzela nayo ukuthi izinto zibe lula uyitshe yayibona loo nto leyo that's why isikhathi esiningi amantombazana kanje ayengenawo amadoda ngoba manje azini amadoda amaningi awa-understand yayibona a-understandayo yazi khona la uzothi uyafika khona izintombazane ufika wena ikushayilisana uthekse lo muntu lo uzolontunje shuthi kusukela lapho wena usayona indoda yakho uqhamuka nje awe mnganami kunjani esho hayi ubaba nake lo usho indoda le ndoda ezomthenga awubafo hayi sisamo omncane yayibo wenzela ukuthi yonke into ihambe ngohlelo yayibona ukuthi kuzokwenzakalani wena ipicture ngekho le wena uyazi ukuthi la kushawa imali lana uzoshawa imali imashe bese uthi hayi mama hayi ayayishaya le acting yakho so yayibona hayi kodwa mama engalokho kusiphambi kwami yabo usujoka nawe kodwa uma khaphela umbhekisa ukuthi nawe uyamthanda engenzi izinto phambi kwakho nalo bhuti naye amtshela ukuthi hayi bo yini khona ubhuti yini manje yayibona kanti uyazi ukuthi hayi ubaba uvikela wena like mfowethu empilweni yangempela umuntu unokuthola intombi ayithole nje tavern straight yabo uma sethandana nayo abese ke funa ukuyishayela imithetho afuna ukuyiyekisa ukuhamba nabangani ayifuna ukuyekisa ukugroova ungathini entweni njengaleyo ngapha empilweni yangempela ngoba kahle kahle impilo yingitsengona ngempela kanjalo abanye bethi la emgwaqeni balethwa lokho yini i-relationship yami nomzali uyumzali engayiboni umzali khona umzali mfethu ongakwazi ukunika ingane uthando yayibona lento leyo mfethu uthola ukuthi umzali wazi ukuthi mawudlile nje wena waye esikoleni kuphelile yayibona mhlawumbe uhamba ngeenyawo esikoleni awunazo ngisho icathulo yayibona lento awudlile mawukhala ngemali egwinya akunikeza isitsha kuyadliwa esikoleni yayibona lento leyo akhohle ukuthi esikoleni ezinye ingane igqoka icathulo ezinye ingane yayibona lento leyo ugcina wena ufila less kwezinye ingane yabo lento ekuthiwa esikoleni angazo self esteem into enjalo yayibona ugcina uyithatha kancane wena yayibona ngaka ngokuthi khona abanye yabo ngesengiyasho nje like njengami mina isicathulo esihlamba isithiwa iholster
noma isicathulo sa150 angaze ngasithengele ekhaya. Lo ngazalwa nje mina angiyazi nje mina into eyigama engaye ngayithengela isupheka kuleminyaka futhi le nakhona sengilwile. Yayibona lonto sengingenile kaJesu ngathi hayi angifunde izinto mina ongcono ayivele ibuyele ngokuthini vele sengimdala sengizama ukubatshengisa ngenkani ukuthi hayibo yayibona lonto le nami phela ngumfana ufune ngibonakale la ikhona mawubheka ekhaya babe afford noma isimo sasima because mina ngikhulele ekhaya isimo besingesihle kangangothi mina ngeze nga-understanda ukuthi ngisho kuthiwa nge-trip esikoleni mina ngangatsheli ngisho umama kodwa umama mayesezwa ngey'ngane emaceleni kuthiwa bahamba abangani ba-professor besikole why ungashongo mina ngiyasi-understand isimo sala ekhaya ngeke ngakhokhelwa ngama-last minute into yayise mina ngangilemukela usizi lasekhaya so wena ma-ucalculator nengicalculator okay sengibhekanga ngimina-ke manje yayibona mina ngokwami babeku-afforda kodwa manje khona into eyayibashaya yabona sometimes kunomehluko umuntu ozalwa umzali ofundile umzali ongafundile yayibona umzali okhulele ekhaya umzali naye oyikhulele nje like wakhula wayihambela indawo zakho wayihlalela komjondolo kobani wayidukela ekhaya wayibhunguka yayibona uyakwazi ukuyibona lento kumzali mawuyingane ehlakaniphile ukuthi hayi naye uma engathi ukhulele emjondolo yayibona ukuthi ngoba manje wathola ubaba mfaka endlini yayibona leyo nto leyo kumina yasipresswa nayini i-long distance yabo yabo yasikhandani i-stress yayibona ukuthi njengoba mhlambe wena uhlala nomala emakhaya ubaba uhlala le mhlambe kamasho yayibona uma njengoba ehlala la lese uyadayisa mina ekhaya ngikhule ekudayiswa ayikho into engiyazi njengokudayisa emhlabeni njengokubala into even ngisho esikoleni uthisha bekumeshaya isibalo esibhale ngala esikhiphe ngala siyopeta sonke kodwa ngiushowcase ukuthi mina mhlambe ngasibheda kabili kodwa kwesithathu ngishaya ethi anisho nje le number yabo mangikhumbula kahle nje khona uthisha kuthiwa uXabo seke wenza lonto kwaye mina oyishoyo ukuthi hayi le number ubani billion million bani ngayishaya ziyafika lapha egcineni ngoba ukubala ukuthini ukubala ngikhule ngakho yayibona ngikhule ngilo muntu kuthiwa ekuseni na utamatisi awubangena umuzi nomuzi konke ngiyadayisa yayibona hustler ku freeway lo N2 khona i-toll gate kufike kube ithiwa ngathi toll gate Futhi Plaza nakho ekhaya la lezi wewe yazi ngikhule ngilengisa obhanana ngiyabona bokhula abangathi abadayisayo lapha ngaka left lapha ngathi ubheke ngakomuntu ubheke ku freeway nje once wadlula i-toll gate atracity toll gate ngokukhama ngala eThekwini balengisa obhanana abanye balengisa ngoDisemba manje bazobe begcwele amalentshisi yayibona ngikhule ngidayisa so that's why ngithi be-affordeka indlela bengibona ngayo yabo kodwa manje isimo sabo nokukhula kwabo khona umzalo yethi ngisho ekufaka esitolo ethi thatha ibhlukwe uthi uthatha nokuthi into eyidumile phela thatha i-track pants mhlambe yayibona lonto ethi ayeye useyili lo into ezovela ishise ngogwayile uvela ubona ukuthi uzuthatha okunye uthatha mhlawumbe ulivers ethi yabona kwamina akaze ngayigqoka ijini ka500 wena uzothenga ijini ka500 ngo500 vela ubona ukuthi ugcina usungazi uzothethana esitolo ugcina usufuna lokho okushibhile awusathathi into oyithandayo lapho usuthatha into ngoba usuwenzela yena yayibona lonto kodwa yena akagqoki la yena unekhadi lakhe la ka-Edgar mhlambe yayibona lonto leyo mhlawumbe ukhule ngokuthi yena ingane yenzelwa kanje umuntu omdala yayibona lonto leyo kanti manje lento ibulala le-self-esteem ajoyisho ibulala wena yayibona lonto leyo ekugcineni uma ngabe ngibona mina ngiqhama ngifika ngigqoke ijakhethi enakhe yabalinga le jakhethi ithi mina mhlambe yami ngiyintshontshile phela kade ngangiyifisa yayibona ithi mina hayi yaprofessor ezi yabona-ke uprofessor kuthiwani kubo ngoba ugqoke ijakhethi yakhe awuyibuyisele yami le jakhethi sekuthi ngiyakuwena-ke mafika ithe phethu empetha ubambe le jakhethi phethe bayakhwaya lapha ekhaya yayibona ngiyibamba sengiyibamba sekufana nokuthi eyakho ngoba sengizoyiboleka kuwena into yami yayibona lonto leyo kanjalo nami uma ngiboleka umuntu into yami hey wena uyiqoke unika umuntu into yakho akanazi into zakhe yayibona awuyilanda yabo
leyo nto leyo ngisho umngani bami nalowo muntu yayibona lona uthi uthi ungenankinga yayibona nto leyo ugcina nawe mfethu umzali uyakwenza uhamba indlela enganakile yayibona lona ebhedayo yayibona lona omunye umzali enye into engingayisho ngabazali mfethu wrong umzali uyechethi uyayakha ingane kanti uyayibulala usebopha kuze kweqe ethi yabo mina ngakhula ngishawa yayibona uvele wena akuthuma esitolo uthi uyahamba endleleni uhlangane nami vele kudlalise vele mhlawumbe uthunya idrink liveliwe ibhodlela liphidlile alina drink ibhodlela esitolo lapho ibhodlela liyakhokhelwa ngithi usuyabuya uzofuna elinye yayibona lona ema uthi ufuna liphile la bhodlela wara vela kubamba yazi mekushaya uzokushaya ngazi uthi hayibo ubulela udrink engathi ubula hayi drink engathi ulahla imali edrink yonke into nje engathi nje wenza mhlawumbe ujojo 100 rand akushaye ihaba ethi umuntu mayezwa lento athuka ethi hayi wena unamanga wenza into enkulu yayibona lonto leyo nto igcina ukuthi enze ingane sesabo kushaya umzali wakho uyazi uma ukuthi mina umama kwangishayela ukuthi ngenza into encane ngishayela ukungibulala so kumele ngenze show uma ukuthi akangishayeli once ngenza into nje wathi uthi ngiyabaleka yayibona lonto uqala uba inyamazane ehlathi uyaqala ke lapho uba inyamazane ke lapho ukuba inyamazane kwakho ntamba kumele ubuye ekhaya ngithi usazi kahle uyazi kahle ukuthi ubhekene nani yabo uzogcina usufunda ukuthi ungabuyi nasekhaya ulale ngaphandle njengoba ufuthi wona waqala ukulala ngaphandle ungakafi from ekulaleni ngaphandle uzolamba mulele ngaphandle mulele ngaphandle ulambile 1+1 hayibo kasiyanda nge-tuck shop i-tuck shop yakhona ingaphandle bona basendlini enkulu makasengene kuleya tuck shop ngasutha yayibona lona uyaqala uyaqhekeza izwa lona kade ubalekela ukushawa ekhaya and omunye umuntu ke abanye abantu aba-understand khona umuntu wazi ukuthi ukushawa khona ukushaya ingane ngebhandi ukushaya ingane ngoswazi khona ingane ey'shawa ngekhebuli yagesi khona ingane ey'shawa ngemfuku khona ingane ey'shawa ngebhande lemoto alibo ibhande lemoto mina ibhande lemoto ngiyalazi ikhebuli yagesi ngiyayazi imvubu ngiyayazi ibhande ngeke ngitshale ngebhande ibhande anganokuthi ngaye ukushaya ngalo nto mhlawumbe ngisena 5 years ibhande ingathi ingane yonile ingane ina 6 years ijikjele nje ngemvubu uyithi nje thwa leyo ngane yohamba ingabuyi into ebikuyenze ukuthi ayenzeki ke kumina ngedwa yenzeka mhlawumbe kumuntu olama mina noma into seduze ukuthi sekunyanya mina yayibona ukuthi ngizogcina ngireacta mina into engenzekanga mina yayibona lonto le ngoba sifani phela sabantu yayibona khona umuntu odalwayo la ekhaya ukuthi la ekhaya u-emotional kakhulu yayibona lonto khona onganaki yayibona lonto khona umzali othi mebamba ingane ezoyishaya ithi hamba ukuswazi wena gijime ngiyokuswazi vele manje ukuswazi ngizokuswazi olulingeleyo melibamba lolu sazi abambe mina athi uswazi lo ashaye mina shuthi lo muntu ngiyafuna ngibe nompentshisi ke hey yabo into engaphuphi engibona hayi ngeke uyibulala ingane and incane lengane into right vele ngihambe ngingabuyi ayikhelelena lolu swazi yabo ukuthi sekugaxela mina through history somshana ngokuthini ngiyabona ukuthi lo muntu angenza ngalutho yabo mase ngithi ngiyabheka ezinye izinto ubona ukuthi lo muntu engazi ukuthi unaso i-stress ngoba phela nama actions zakhe siyaphila la yabo it's not for one day yayibona lona uyaphila uyabona yazi kungabi khona kababa kuyinkinga yayibona lonto le futhi manje ichain le kababa inkinga ngoba manje lana siyaphanta okay uyazama ukusiphanthela sine right namphethe yabo on the other side futhi engathi ubuye fule nabanye obaba yayibona lonto le noma engeze ukusivezela thina kodwa sikhona isikhali uyabona ukhulile uyabona uyakwazi ukubona ukuthi uma akekho manje uma akekho yayibona lona hayibo ungazi ukuthi khona ubaba ongene ngakulomnyango ongalina nje bathi kunembodla ebhonga yayibona lonto le uthi omunye mhlambe awusenginomjito ojwayele nje la ekhaya omakhelwane yabo since ke kuyithina abokuqala abadala siyakwazi ukubona ukuthi hayi ngeke lapha ubhudubane yayibona lonto le so uyabona njalo even ekushaya lo muntu uyambona lo muntu unenkinga yayibona lo ekugcineni uthola ukuthi even ngisho sebeyanibanga ke manje angilo munye uhlala ngale lo muntu uhlala ngale uthothi ma ungala yena
hey baba yazi la ngishoda ngokuthi ungashoda ngokuthi awuzingane uzohlala ngala usuyayibuza ukuthi hawu yini enza ukuthi asho kanje yini abazwani noma abasakhiyani noma ziphi yayibona yeah uyabona ukusho ukuthi vele kunokushayisana kunenkinga la kodwa ngeke uzuyibone wena ngoba ngeke ehlale nawe phansi umzali ethe impethe yazi kunenkinga la itime lakho kanje yayibona lento le yeah uthola ukuthi yabo into uzoyibambela wena yona uyifundi kahle yayibona ubane usakhela wena izithombe kazi wena izithombe ezinye othola ukuthi azikho yayibona lento le yeah ozothola ukuthi hey ubani ujwayele la ekhaya ujwayele la ekhaya awuthi uyabona ngelanga uyafika ubani la ekhaya mhlawumbe ubhuti ubani nokuqashwa la shaya igceke noma enzeni yayibona yeah awungelinye ilanga vele afike engra phihliza amawindi uqake hayibo kwenzakala nzisha manje uba yabona kanti vele sekuyantshontshwana wena wazi nanokuthi usuyabona kodwa phela kufihliwe yena uzohlula ukuyicontroller lento besikhuluma ngayo amantombazana ukuthi intombazana kumele uyi-understand yayibona uzohlula agcine expressa yena iy'ngane seziyabona ukuthi hawu yayibona omunye kuthiwa lalela-ke kuzofika umalume wenu lana ohlala ekhaya le mhlambe let's say enkandla yayibona ayafike ngampela umalume hayi malume obvious udadewabo we-oledi ubaba we-oledi awu malume waselane oledi manje endlini yayibona yeah i-question ongeke uzuyibuze leyo useyingane ukuthi hawu ema kumele udle lokho kunikiwe malume phela lo manje waselana lapha kamnini yayibona nto leyo umalume wenu yayibona and nathi siyakumalume naye ukhululekile ngokuthi malume kodwa uyabona ukuthi siyabona thakayena umalume imfene le yayibona okay uthola ukuthi uzogcina aziwa ngisho yi-time ukuthi kunomalume yayizwa lona yeah kodwa time umalume futhi yayibona yeah hayi mhlambe next year let's say next year ngiyasuka ngithi ngeke ayiyangisinde zangala awuthi ngiyohlala kuyena ubaba ngale mangifika ngale hawu ngelinye ilanga ngithi ngiyabona uyavakasha umalume la hey uvashela i-time yayizwa lona uyavakasha umalume uvashela i-time yabo shuthi nami sengiyabona shuthi uzolibamba nje kahle ukuthi ekuseni yayibona hawu zishap la yabo ugcina udidela dumekana kambe kugcineni kuvela ukuthi hayi lo bayathandana bese uyayibuza wena ukuthi hawu wasithola kanjani isibindi lo sokuthi ezafike lapha afika athi spar yayizwa leyo nto leyo izinto eziconfuse ingane lezo mfethu yayibona leyo nto leyo isigcino nezingane nazo thina seyiduma nazo sezenza izinto yayibona ngokuduma nazo ngokuduma okay nathi into mfethu anganombuzo ophendulekile nombuzo ukuthi labantu abathola umuntu emfice enye into bese ke mshintsha yena efuna amcontrol abe enye into angamtholanga yona like uyofuna umuntu esontweni ongaphuzi uhambe uthatha umuntu ethaveni ephuzayo ufuna ukumfaka esontweni umhlwanisi nabangani lalela sisi mina ngeke ngiyimele lento yakho ukuthi njalo ngikulanda ethaveni ukhohlwa wena ukuthi umthole ufice ethaveni vele yayibona kahle umjidi uyena osuke ebheda lapho angisho nje kanjalo yabo ngoba uma ukuthi ufuna ukwenza leyo nto okokuqala impilo yakho khela kumele wazi ukuthi uready ukuyibudgetela leyo and nama consequences zayo uzoyimela yayibona ngoba kuzukuba lula ngeke uvele usuku ukhipha imfene ehlathini phele kanjalo yayibona ngoba imfene ehlathini mina ngithola ama fruits yayibona izomela yonke lezi zinto ayithola ehlathini aqala ayithole la endlini yabo abonza ayichanala ihlathi lamelisha yayibona bese umkhanda umqondo ke manje ukuthi ndoda siyayikhipha ke manje umqondo walapha ebush yayibona lonto le manje umuntu uvela afune yena engathi kuzoba lula yabona mamazi mina ngiyasipana mamazi khuleka uzothola yonke into lana into engayithandi nje ukuthi uphuze le tavern okay ayikho inkinga baba wami esipaneni baba ngomini uthenga utshwala ufonela abangani bakhe hayi baba akafuni ngize la wozani la endlini yayizwa leyo beze endlini mhlambe amatheke naye zawuthi mhlambe nomjito yedwa yabo abangani laba wena mhlambe itheke naye ikwazi ukuthi awuyena umuntu okhonza abantu abaningi oqala yayibo awuyena umuntu okhezele khona le chaos yatshwala nje leyokuhluka yayibo leyo nto le
usuyabuya wena endlini duzu hayibo kwenze njani manje lapha kuvulwe iphathi uthi uyafika awu kunje ezisharp manje lana hayibo lento le ezisharp obani bonke la ababa uthenje wena ufuna imbuzo lethabe sengiphuzela la indlela kanjani ngiphuze ngedwa lana akushongo phela ukuthi lande bonke labangani bakho so zicheke nawo uyaphuma nonke la hayibo lento le usuyala yabo ithekeni ke ayisazi ke yenze njani ayisaunderstand manje kahle nomjidi ufuna ngeke isutshwala noma ufuna ngeke isukuhlala emathaveni noma uyangiqoqa noma wenza njani yayibona lento le and wena uma usebenza unasikhathi uyenzisebenza intambama kuyahle yabo kumele kuze yayibona lento le manje kumele nje ube umuntu obhizi kahle so lento yenzayo wena awuhlalanga phansi wayicabanga ukuthi okay mangimsusa lo muntu lapha ethaveni ngizokwazi ukwenza into ezikanje lo muntu umenza kanje ngizokwazi ukulwa nale challenge umenza kanje yayibona okokuqala ithekeni ephuzayo most of the times ayithengeli utshwala hayi ayizalonto mabili mathathu yabo nawo awayithengeli nje i-whole week yayibona ayithengela utshwala iphuza ngendlela yayibona 2 utshwala phuze kwedwa singaphuza la hlezi sobabili ngeke singaphuma sibeke imali siphuza kahle utshwala ngeke singaphuma siplane kahle ukulalela mfethu indaba lokho siyabantu siyacala hayi ibhodlela lithi liu half ngibe ngithi ngisayocanga yabo ukuphuma kwami la eminyango labantu engizobabona mangingabalethanga la endlini ngizoya kubona yayibona so umuntu usuke eyilandela inkinga fana nokuthi ilento ekuthiwa ukusolve inkinga ngenkinga baningi ke vele abantu abasolve inkinga ngenkinga ngoba nami ungathola ukuthi ngibalekela inkinga ekhaya yabo like la emgwaqeni khona abantu abafila free khona abantu abayibonayo ukuthi la esemgwaqeni ngilala kusemende but okokuqala la emgwaqeni angilambi vethu ngikuchallenge iqiniso yabo mina emgwaqeni angilambi yayibona lonto la emgwaqeni angikho under pressure yayibona lonto ngiyena umuntu oyivila ngiwumuntu okhuthele and ngiyakhuthala ngenza yonke into nje engiyiphilayo kunabo somabhizinisi abaningi obaziyo obebekade bengosinawana ngoba ngikhuluma ukuthi indaba kaSinawana uSinawana ubhizi kusuka ekseni kuze yoshona ilanga lokho ephande mangithi mina ke apply mindset yakho empilweni yangempela uphanta usuphantela impilo yangempela ungitshela ukuthi there are more people abasuccessful yazi mina ijoking engisho ngithi mina uSinawana mina ngihamba ukudlula imoto imoto yabo wena unemoto uzovuka ekseni ngithi ungena ngoba esipanini ngo8 mhlawumbe uvuka ngo7 noma ngo6 uyasipakhula wenza into zasendlini usuka ngo8 uya straight esipanini mina ngivuke ngo3 ngiyawalka ayizwa leyo mhlambe ngo7 ngiyabhema ngihlala phansi shuthi is 3 4 5 6 7 ngiyahlala phansi ukubhema kwami akulast 30 minutes mhlambe kulast 10 to 20 minutes uma si 20 minutes sekuxoxa lapho sekuhlekwa yayibona lonto le sengiqedile kodwa yayibona lonto le once ngaqeda lapho up emgwaqeni that's why uzohleza ufite uSinawana egqoka isicathulo esigugile unganginika isicathulo mina manje ungicheck end of the month ukuthi sizobe sesinjani sobe sesiphele inya isolo ngoba sambe etiyeleni phela yayibona lonto and isibhizi yayibona lonto umuntu into enza ukuthi umuntu anganginaki lokho njengoba kuyilana nje around ne ngijikeleza endaweni eyodwa kodwa mangasubala ama-kilometer engiwashaya ndawonye awuyabamba ukuthi hayi ungenile esipanini wena wahlala e-office wasebenza ngi-up and down ngidlula ngisho e-office lakho ngithi malume awenza phela lapho kancane ungishaye ngenompahla isekeni malume ngiyabuya shwi ngiye kwabanye yayibona lona uye lunchini vele mina ngisabhizi yayibona lona imoto yakho imile imoto yakho yayibona lona imoto uzoyidumise after work yayibona lona noma mhlambe kune document oyisebenzayo noma enye into nje kumele uyihambise somewhere yayibona lonto le leso sikhashana yayibona lona so ngiyalapho mina ukuthi ngibhizi ukudlula imoto mina yayibona lonto le imoto yomuntu osebenzayo nje ofika ipake yayibona lonto le nje uSinawana ubhizi ngalendlela
and futhi oyivila lana wemuyivila ufika ucaca yabona uyacaca nje ekseni kusa uphela lapho levila phela uvila bakho yibona kuzokwenza nje ukuthi uvele lana usafarishe yayibona yeah ucele kuthina yayibona kuyaba wena esikhundleni sokuthi ngizobhema ngifica wena ngicela imfethu awenze phela lapho hayi bo mfethu ngenzeni imfethu kanti wena iziphi wacela kumina indaba uphantile ngani imfethu kuyaphetha yini ephethayo mfethu yayibona imfethu akuhlangani kanjani mfethu uke wanyakaza nje mfethu imfethu ngibona ngiyavuka nje khona incwadi uke ivuka ngo11 yayibona into le amabhosa la kodwa leyo muntu akanalutho kusho ukuthi vele leyo muntu akayicabangeli leyo muntu ngiye ngibona ukuthi vele nasedladleni although mhlambe soseyinkinga kubo kodwa awubusayibona inkinga mase ehluleka ukuyimela esehluleka ukuyimela yena ngoba kahle kahle empilweni umayimele empilweni ayiqinisile baba ayibona into le umuntu akayimeli mesayingane ayibona usayingane kusathethisela ukuthi awudlile yonke leyo nto le ayibona ususa understand somuntu usajabula lapho yeah once kwathiwa abanye ngiye ngibatshele mhlambe uthothi ukhona umama ufuna uyingane yakhe iyabaleka ngithi wendoda ungambalekeli umama ngoba yabona ngosuku oyogcina ngalo kuba nabazali ila uyobona khona ukuthi fana wami umzali enye into yebo le nto le although mfethu bengasikhulisanga indlela efanayo ngoba nje mina abami ngiyababonga kodwa ngoba nami lo muntu oyena uyakwazi ukuyimela manje yeah strong yebo lo ngoba abaningi abafethu njengoba kutshesa ngikhule ngidayisa yeah lana mina kunabantu abathola izinto beze kumina ngize mfethu angisiza ngidayisele la yebo lo uyazi mfethu angikwazi ukudayisa mina mfethu angidayisela hey mfethu la ngenze njani mfethu yabo uyazi makathola mina ukuthi into yakhe manje yahamba whatever noma yini mina ngizomtshela futhi le yahamba yahamba noma yini ngoba nje noma yini yabo nje leli plango leli manje kodwa khona umuntu ongarounda nalo yabo khona ukuthola ukuthi umuntu like uphethe into uyadayisa yabo ngikulinganisele udayisa la eThekwini yabo mina ngidayisa kakhulu kunawe yeah yazi wena into enza ukuthi ungadayisi kakhulu ingoba awudayisi wena uyiphethe into yo uthothi udlula umuntu oyiphethe oyifunayo kodwa akazi ukuthi uyayidayisa and uyayifuna lento yayibona uthothi uzoza kubuka omunye oza kubuza ekuseni ziphi lapho ngiyadayisa mfethu yayibona sekuyima uthola i-custom kahle ukuthi wena uphiwe ukuyisebenza like kusuka egazini kumama ngoba uthi nomama umuntu obeyikhantela eyidayisela kahle kahle ngifundiswe bobabili ke ngenhlanhla bobabili ngoba bengithi mangingala ngiyadayisa nangale ngiyadayiswa futhi ithime lasipana ngalana ngihlala ngedwa nalo yabona nje ukuhlala netime alodwa kuyafundisana ukuthi pheka ngama weekend linika amakina lipheka amakinati lipheka ofish egroundini yayizwa leyo egroundini lezi ihlele lezi lokho ngizungezile nje yayibona lonto lokho ngizungezile nje ngidayisa yayibona lonto le kube khona ke nami lokho kuyazi ke phela ngeke nami ngibe ngcwele yayibona lonto hey nami ke nami gangishodise la ko shoti yayibona lonto ngokuthini vele impilo yokungalungi yayibona lonto impilo vele ngikhule ngathi ngikhule ngaphansi kwayo ngoba first time mina ngingalala ekhaya ngafundisa umfana sekhaya lokho njengoba ngithi ngo2004 ngangithathwe abantu base Maran Hill khona indawo ekuthiwa ise KTT lapha ngasemarobotini lomgwaqo nje lo oya ePine Town le ndawo i-welfare like basithathana la epoint emgwaqeni 2004 and yena since ngalo 2004 akabuya ngabuyela emgwaqeni usekhaya njengoba sikhuluma no now ndidamela ubuyela ekhaya manje khona inkinga ke sikhona ke manje enkulu okay awuqhubeke nendaba bazongilwisa abantu mangikhipha ngapha ngekufaka ngapha banithatha banisa kule welfare maybe sithatha laphana laphana uhlala unyaka owodwa yena ebengaphansi ngeclass kumina kodwa yena obemdala yabo ngesimo sokuthi ke kushuthi uNkulunkulu wangipha bengibright esikoleni strong yayibona lonto kangangokuthi ngathi ngifunda u5 wayefunda u3 yayizwa lonto mabe sithatha labantu angithi bafuna bekubuyisela esikoleni eclassini wabuyela kulona awumshana ufunda uba u3
awona bhuti hayibo ngithi u5 mina athi yena u5 naye yayibo lo yeah ithi mina hayibo lo u3 avela athi hayi ngamanini ngibuyisele emgwaqeni ngeke nje yeah yebo kushuthi wayengafuni ukudlula yimina ngokuthi ke vele uyazi ama social worker begcine beyisebenzile indaba yakhe sifunde u5 sobabili yeah bejabule nasekhaya hawu bakweqisile nawe yayibo lo nto banicosha emgwaqeni yabo nje la khona le ndawo yaka metro la ngase Beach Hotel dala lapha kwakunendawo kuthiwa iseSeaworld bese kuba ipolice station ka metro la eceleni sasilala nje lapho kulezo ihlahla lezi zayibiyelwe ngokhonkolo lezi ehlobisa ithewu yeah hlala unyawo odwa ke lapha mesihlala khona ke bese sibuyela edladleni yabo masiphela unyaka mekuphela unyaka ke ayi usukele lokho kumina mhlawumbe ngasha lo 4 months esikoleni ayi ngishiblike ke ngamacala ke vele sengiwajwayele hayibo uyena vele wangifundisa from young age hayibo lo ngishiblike ngibuye yabo until kuze lo kuyena olet yashona hayibo lo shona kwalo ke angithi njengoba ngingangedwa siba u4 sekusala yena ke manje ke ubani ubhuti lomdala njengoba lishoniwe lethi kunalo muntu ekuthiwa ubani njalo la umalume lo malume bengikhuluma ngaye yayibo lo nto le no malume usiyabona phela ukuthi ekusele into angifike ngayo asekho lo muntu yabo lo and kumele ngishaye inyawo la yabo and yona umuntu wesipana la yabo lo shuthi ebekwazi ukulibooster ngezinye indlela ngoba belidayisa yabo lo nto le ayinami lishonile bengibizeke nami ngithi ukuthi edladleni yabo lona ngebhadi ke yena vele uyilo muntu lona ongathi uhlakaniphele nje abantu besifazane iningi nje uyidoma ukuzona yabo lonto le kangangokuthi ngathi ngihleli nje ngelinye ilanga ngedladleni asibize yena malume lo yabo kodwa ngaleso sikhathi kwasekwaziwa ukuthi akusayena kumalume manje sekuyitime yabo kodwa still saqhubana ukuthi malume phela ngoba sesajwayele yayizwa le nto le ethi madoda manje yabo ngoba sengekho lo muntu kanje kuzodingeka ukuthi nami ngithi shenqe yayibo le nto le kuzodinga nami thatha izinto ezincane la kuze nami la ngizofika khona ngifike ngihlale ngiphile yayibo le nto le in terms of ifurniture nani yayibo le vunyelwana naye kamnandi yayibo le lo ustapa wama-taxi mina ngimahlala ekhaya yayibo le nto le ngathi ngiyihlalele nje ngelinye ilanga thiwi kaMeshent yayibo lo nto emini phela mina enhle yazi ubathola lapha kaMeshent eyilophini kungena umfana egijima ayibonanga uma wasibani ethi iphuthuma bonanga ubani eseqoqa umuzi wonke hawu ngenyuka yabo uma ngithi ngiyafika hawu ipakile imoto lapha kuyalayishwa kuyalayishwa yabo ngokuthi-ke nami ngasho ngithi ngafuza loniyo leti ngokuthi nje nginganqeni ukwenza into ekuyiyona yabo lona hawu mnumzane kwenzakalani la yabo wara ngishutha ngiphendula ubuhlathi yabo lona vele ngithi okay yazi awuthi nami ngibenzele obami ubuhlathi ngithi udriver wemoto konje ubani thi uwena ngilalela kwe-driver ubani uthe ngena la ethi le ndoda ngilalela le ndoda la kuyona yala le ndawo eyami yabo yabo le moto ngoba kweyakho kuzokusiza ukuthi ususe lezi zinto lezi eziphakathi uyibeke phansi uyisuse uma kuwukuthi uyayithanda le moto yakho angithi uma ngiza ngomngane ngizofeyila abazohamba nazo lezi so kumele ngireact fast ukuze nabo yabo ukuze kuzokwenzeka lento engiyifunayo ngoba mangizothi hayi manje malume yabo lento izogcina izinto ihambile ngoba lo mdala akekho imina omdala njengamanje yabo lo hayi nami ngagcina nami ngidonsa kuyisikali nami ngithi kusele wena muyithanda imoto yakho thula izinto zamphansi ume lapha nemoto yakho uzokulandela umngane wakho lo wena soxoxa nawe la ungitshela ukuthi lezi zinto uyithatha ngaliphi yayibona le nto le ayi abone umnikazi wemoto ukuthi hayi ku plus vele kuyangazi kumnikazi wemoto ngikhulele phambi kwakho ukuthi hayi ukuthi iqhwi kancane yabo thulule phansi impahla noma kenane sebemileke bayabuka ke manje yayibona thulule impahla ngibiza nabangani bami abambalwa lapha thatha impahla sivalile endlini ishawuki yayibona wena zishaph wena uthe wena uzothatha ukuthi nokuthi mawuzohamba nayo yonke into uthina sosala senzeni la yabona futhi akusamele ngiphile manje kanti vele khona ezinye aseyivalele komunye yayibona lento le kushuthi aduba hamba yabo ngoba ehamba
uye police station. Yeah. Yayibona angithi vele phela mina ngisebenzi uzongithatha ngokuthi nje hawu nangoke lesikhotheni yayibona into le. Mefika namaphoyisa. Hawu uthenga relaxile nje sive namaphoyisa. Hawu yandoda sho hawu nduna baba. Nayi le ndoda ithi ngithi hayi lensizwa le kukanje mina nginqabile ukuthi ithathe lezinto yabo mangasi ngitshengise nje ukuthi ezayo kuphela ngoba yonke into omuyithenga iphuma neslip yayibona yonke into omuyenza kanjena yabo lento eyenziwa abantu ukuthi angisho ukuthi ngithini kodwa ngithi kuye ukuthi mhlambe uma ngabe uthenga into uthi mama awuhambe uyolanda leli fridge ka Ireland afika abhalisa umama lo mama lelo fridge ngoba nezincwadi zithi ezikamama yayibona lo awukwazi ke wena ukuthi mangabe umama engasekho wena bese uthela ifridge shuthi naso sala singena fridge siyingane zakho mama yayibona lo ngenxa yakho sikhothele ngenxa yakho oqala uyasebenza sangaphinde ulithenge leli fridge yayibona lo mawukuthi lo muntu kumncanywa grand naso sincane uzokwazi ukuthi ukuze babe nani ningasali niba sesibukweni yayibona lonto le thathani lokho mina ngizothatha lokho oncane ngizobe ngithenga kancane ngoba ngiyasibhana nina vele ni an afford vele ukuthi nina nani ngamxoshile futhi ekhaya hayi asimxoshanga thina uyena owayisho lo yena wavula imeeting wathi madoda yayibona manje lensizwa yasekhaya ikuthandile ukuba uvuma nje zonke kangangokuthi even ngisho khona inkinga ifike ivume mase singale besibiza mina impetho zala ayisho akakuthanda ukukhuluma akakuthanda ukukhuluma kodwa manje umuntu uyabona abantu abathulayo abangakhulumi ebayinkinga ngoba angazi noma mhlambe uzongivumela noma ngithi umthakathi akuyena umuntu onodlame yayibona lonto umthakathi izinto zakho zilwa ngenye indlela umthakathi uyaphuza umthakathi uyasonta every day uyasontweni umthakathi ugqoka iduku elimhlophe ashaye nje uhleze clean yabo unithi umthakathi uyasonta i-relationship anayo nabantu iqondile yayibona lonto kodwa yabona nje indlavini hawu inkosi ayoqinisile ngoba mfowethu yena umuntu lo udinwa manje react manje kuphele manje yabo mesiphuza ndawonye singaxabana siqhubisane ngora size sigwazana bese basibona kusasa sihleli futhi siyaphuza kodwa yabona umthakathi manje naqabana naye akekho yophumula omunye saphila ngiyakutshela yayibona manje naye angeke ngisho ngithi ulungile ngizama ukuya lapho ngoba ungathola ukuthi mina ngabe ngisekhaya manje kube ulungile yayibona sengile couple of times yabo kodwa manje ngiveke ngibona ukuthi ish yabona ukuhlala kwami la ibona ukuzokhipha amameda la igcikeni yayibona ngoba manje ingqondo zethu ayihambisana yabo mangabe mfethu kushona umzali mina let's say mina ngimdala umuntu engimele ngimbeke phambili la ingane ezemva kwami yayibona okay ngiyibeke phambili mangabe kodwa ngizothatha umuntu wesifazane ngimlethe la ngeke ngisakwazi ukuthi ngibeke zona phambili ngoba nomuntu wesifazane naye unamalo zakhe uneinto zakhe indawo yakhe cha nje unendlela azofuna kuhambe ngayo yayizwa leyo nto leyo akuselula ke lapho ke ukuthi ifreedom ayisekho kulaba bakini yayibona lonto ngoba oqala bese location elodwa yayibona lonto mhlamba amanzi akhiwa ku standpipe besazi ukuthi wena uzokha amanzi mfethu wena washe izitsha mfethu wena uzopheka uyintombazane yayibona lonto leyo once kwangena umuntu wesifazane mina ngeke ngipheke umuntu wesifazane ekhona ngeke ngiwashe futhi izitsha mina ekhona umuntu wesifazane ngawakha amanzi yayizwa lonto ulukwenza ukuthi icele yabo bese wena uthi wena hayi mina okwami umama uyangenzela yabo futhi siyashayisana futhi lapho shuthi wena ke ngoba umama like usomnumzana yayibona lonto 2 besebenzisa ikitchen lodwa yabo ebethe omunye emelambile asimethe kitchen abona khonani yabo ezokwenza yayibona lonto manje ngoba sekunomama ifridge sihlala eCameroon hayibo ikhishi sesekamerweni yayizwa lonto let's say kunendle enkulu kuno 1 room eceleni kunomunye 2 room eceleni yabo
indabuko leyo. Yeah. Ikheshi sezoba kulo 2 room ke one room yakho. Okusho ukuthi mina mengilambile manje. Sekumele uzonokhela ngize ebukhosini, yabo. 2. Hey. Asifani khona abantu lethe bengisho ukuthi kunabantu abathanda ukuvuka ngo11 ngoba. Yabo lona. Okay, ngiyavuka ekseni mina ngo5. Ngicela icekele ibaqini, ngenza yonke into ecekeni iba right, Funa ngishaye breakfast ngo7. Ngisalele mina. Inkosi isalele. No mama nisalele. Ngizokwenza njani mina? Kuzomela nginilinde nize nivuke. Angithi? Mase nivukile futhi ngeke ngifike ngisenzele. Ayizwa lona. Ngoba kahle iyazwakala lento ayisekho freedom ngoba manje njengoba lo 2 room lo kuyikhishi necamera leni. Okusho ukuthi inini operator la, inini ayishaya umthetho la. Ayizwa lonto le. Mina mengishaya umthetho la ngizoba isisa mina njalo. Yayibona lento le. Hey. Uma ngifika mina la ngithi mina okay ngifika necross ngihlala ngaphandle mina nabanye abashana na icross izongena la ngithi wena nomama ebusuku masenenza izinto zenu selicansi phela nalo ngathi libe lidinga ukuthi libe nidle futhi ayibo refresher something donso khalo lapha lishise lapha libejikala yayibona awukuyaba kusasa ekuseni kumele sibheke hawo lo 2kg wasulast usuku olulodwa manje. Hey, yayibona. Awusekho. Baphekela phansi komphetho. Yayibona. Hawu yini kwenze njani? Obvious vele umuntu mesho into uyayidefenda yena, yayibona. Yeah. Kuzoba khona lokho kudefenda nyana or kube ngathi wena mhlawumbe unenkinga. Yayibona. Yeah. Awulona yini manje wasekhuluma kanjena. Yayibona lento le. Ekubeni wena mfethu ekugcineni manje sekumele mina futhi manje nginake labantu laba engibathengelile into ngokuthi ngiyibeke endaweni yayibona lonto shuthi fanele ngayithengile bona. Yazi umuntu wesifazana mayenganangqondo uyawuchitha umuzi. Angifuni nje ukwanda kakhulu ngaleyo nto leyo ngoba wesifazane brazo ukwazi ukuthi alale nami esandana nomfowethu. Umfowethu engekho. Aphinda abuye umfowethu siphinde sihlale sonke manje. Ayizwa lonto. Yeah. Ozothola ukuthi ke kwesinye isikhathi omunye ke uzose engqondweni. Yabo. Uhlala naye uthi njengomunye wabo lana kuyashintshanela. Uyamazi umuntu osebenza erank mfethu. Yeah. Yabo. Thatha. Omunye kuyo yonke into amsana nami. Ayizwa lonto. Yeah. For instance, kuneqashe ecekeni, Yeah. Mina ngifike nge-lockdown kathola. Kade mhlawumbe about 7 years. Yayibona. Yeah. Tshela ngayibo kimsekunepusha. Kunestory eceleni. Mama. Hayi lokho ngithi ngizonza. Ngokuthi mina ngiyayazi relationship yami nomfowethu ukuthi ayihambe kahle. Yayibona lonto le. Yeah. Ishayisana nje lapho ukuthi once kwaba nomuntu osifazana. Yayibona lonto le. Yeah. Into mina ngisuke ngifuna ukudefenda laba abancane bese ngiba isitha. Yayibona lonto le. So uma ngingekho la abancane nabo bagcina sebeduba. Intombazane ifemeli yami ehlalela namadoda. Yayibona na umshana naye ehlalela nabangani bakhe. Yayibona lento le. Yeah. So mina mangifika mina manje bize lo yini mina ohlala hayi mina ngeke ngimele ukuhlala lapha ngiyalamba kanje. Ulamba kanjani ngomali yangena la? Hayi bo bashaka kucima ntoni wosala. Wena hayi nami wosala. Ndoda wosala nazi ingane zethu mfethu ziphi. Hey laba beza njena, hey laba bakhingisha amanzi, hey laba. Yayibona into le. Ithi mina mfethu izingane lezi kumele zizwe ngawe. Yayibona ngeke ingane encane kube yona okumele wena uzwe ngayo. Yayibona. Vele ingane encane izohlezi icabanga yami. Kodwa nawe kuzoya ngendlela oyitreata ngayo. Uma uthamba yokhamanzi. Imisibona isidingo sokukhala lawo manzi izowasiza lawo manzi. Izoqhubeka wakhe lawo manzi. Yayibona into le. Kodwa mangabe ibona ukuthi hayi kuyafana ngikhamanzi kodwa la ngiphakela ngisho iplate. Shuthi ngwakhelana. Yayibona into le. Hey. Isigcina yabo. Hawu mfethu awusho. Ngoba lana yana indala manje kumiswa kanjani. Yayibona. Yeah. Hayi lo stole rent 600. Lo push rent 700. Ngithi hey kanti umuntu mfethu orentayo iroom ke ohlalayo security elihlalela renta mali. Hey ngoba ku 500. Umuntu onebusiness engarenta 600 sendlela.
wena ungazohlanya wena yayibona le nto le hayibo mfethu uyakhula ingakho wena mfethu laba bengasitholi lutho yayibona ingoba nawe ayikho lento yenzalana yayibona lalela ke bra wami yabo ngoba behuyile la sekuzomela ukushaya isicathulo sabo niseni nonke yabo mfethu kuzomela uhambe kulabantu bakho uyobatshela ukuthi kuphelileke manje ukudlala yayibona lento le iziyanyuka izinto yayibona athi umuntu ayingeke hambe uyobatshela wena ngizomtshela kanjani mina umuntu ongafikanga ngami la ozwayo ngami ongibona ngoba sengifikile kuthiwa hayi nangoke lo mkhulu kudwala ekhaya yayibona akeze lo muntu akeze ukubona ukuthi ngiyinkinga mina ngoba usehlale nawo umnyaka lo muntu ekwenza nje usuke kuyuza lo muntu awukwazi futhi akayazi imali umfoni nebusiness yayibona akalazi yayibona awukwazi mfethu ukuthi ungakhipha u600 mfethu nesitolo uma ngizodlala ngithi ngiyabuya lo mali enziwe ekseni magwinya ama Friday hayi ukuthi isakushop gwinya Friday yayibona lezi zitolo lezi zabamhlanje ukudla kuyadliwa akayike into esana njengomuntu ebusha 700 ngithi mina usho izathu ke sokwenza ukuthi beze bekhiphe kanje hayi ngoba bazakhela nini avela abali iminyaka ezalwa ko4 hawu ngithi mina ngisho ngabe wakha ngo20,000 lo yayibona shuthi igcine kucaca ukuthi ekuse lento ngiyenza serious kangangokuthi phela hayi ukuthi ngoba ngikhuluma ngiyajoka mina yayibona ngoba into eyafika yangiyangisa nje kakhulu nempethu mhlawumbe ngihlale 3 days umshana unebhuku elilodwa emveni intwana lena yagqoka ibhuku elidabukile indala kangaka ngeke umuntu ona20 egqoka ibhuku elidabukile ethanda yayibona hayi ngoba kanje phela asam okay ngoba ke uyasaba ukuyakubona right kulungile akabafikanga nami nabantu abangazi ngicela mina nawe nabo yayibona ukuze sofike lapha sithi sesithema sihlangana yezalona sisonke samisa kanje ukuze kungeze kube ngathi khona uthi phela nami ngizama ukuyiprotecta ungabe umuntu omubi yayibona lento le yazwenzani avele umuntu kwasakusasa engasekho wahamba hayi emakhaya kumele kubekwe ngalo umhlangano waduba hayi umhlangano kumele siyekhona lapha bala igcikeni labantu yabo ngabona mina ukuthi yabona manje siyagejana and into ebhlungu leyanto angisho ukuyixoxa ngiyithanda manje kubhlungu ukuthi ngithi ngiyafika mina ekhaya kufike abafana abakhule ngaphansi kwami abangangumfana sekhaya yabo ewasiza wafika mfethu eyazi ubani mfethu eyodonsa ngodizi eyazi ubani mfethu eyazi ukuthi mfethu la eyazi ukuthi mfethu la yebo le nto le isikhoza singaka egceke nawo mfethu senidlula ngisho ukugunda igceke kunabantu abalentana hayi sazoqasha ukanda kani hayibo yini le emshana wami ungibolekela igeja lapha nohubhana umvuke ekseni ngishaya yonke leti qonde yebo le nto hayi bejabula abantu yabo manje into engicasula ileyo nto ukuthi kuza nabantu yayibona into efethu asiza wafike yabona nje lakini yabona nje bafu yabona nokuthi kahle ekhaya kini iwena futhi umuntu uzelwe ngokuba yileader ngoba awuyicabangele nocabangela ngisho abaseduze nawo kodwa manje bothi lezi idakamizwa zilahlekisela umshana wakho nodade wenu ngomuntu okuyena ongabe uyinsika kubona since bengasekho abazali kakhulu kodwa manje idakamizwa ngayiyeka mina inkinga yami yodwa ngoba kutshela ngeke uhlale mfethu nomuntu wazi kahle ukuthi yabona umuntu lo mangase kuthiwa ngiyafa ngacelebrate yabo lo muntu engawazama amachance okungibulala angisho ukuthi uzokwenza yabona but umuntu judging from a situation yabona mangizothi mina asenze ukuthi ngithi mina enza ukuthi okwaqala wena ukusabe bese ngithi okay ngiyakwehlisa umthwalo asambe sonke yayizwa lo still futhi uyahluleka yebo kunalokho wena uyasheka engagcina uba lapho yazi ngenza kanjani mina ngibiza lapha babeka la bafethu angithi niyabona kunjani yazi niye bafethu la izinto
yashintsha-ke manje ngithi nawe ufuna ukuba right Yeah. wena uzothini uma uthi uphepha ingane yabantu imithisa wena uzothini uma uthi umitha manje yayibona njengoba nje lokho hayi sivele sithi siyakhuluma thina vele sizoshaya ingakho nje ngimtshela ngithi yabo wena uzobulawa lezi ngane lezi ngoba uboni uyayibona lonto hayi choose one day ngibabisa engekho yena ngoba ngiyabona ukuthi lento ngeke yenzeke phela yabo ngisho mama la kanje ngisho sesambe sabona ukuthi hayi cha lento yenza la igame engekho uyayibona lonto le sicela ukuthi ke mama kusukela namhlanje ukhipha u2.5 yathuka mama uyayibona kusho ukuthi ngiqale ngimchazele nje ngomfowethu avela lahle naye yathi hayi vele ubani uvuma zonke imbamba ukuthi hayi vele isheni bayazi uyamaza yayibona ngoba khona ngelinye ilanga ngafike ngabuza nje ngifika ukuthi hawu sase siba sonke isigubhu sagesi angithi kunendle enkulu lapha ebinesigubhu sagesi nomchazi thiyo hayi i-truck ayizodeliver amazambane yavele yahlehla ithi izodeliver yayinqamula intambo yayinqamula intambo kwase kwaphela kanjalo hawu umfethu awumtsheni mani lo mama akhokha intambo la khopha isigubhu afake isigubhu ngoba lo muntu wenza imali lana yayibona ayingeke mfethu awumtshele wena ngimtshele mina ini mfethu into esenzeka iminyaka mina kahle mina la ngizoba uphoyizeni ngoba uqala ngifike ehlala yedwa lo mfethu le mali eyithatha yedwa eyinakekela yedwa yayibona laba bendinga nje bedlula ngendlela kubo yayibona ukufika kwami babuya bonke beze ekhaya ngamvulela indlu kamnandi izindla ukuthi azikho ikhona zihlala abantu abarentayo abalethi imali kuyena yayibona lonto le okuwesi nama ngilanda yayibona mina bengilanda so ngathi ngayibona ngingayidingi la yayibona lonto ngoba asikho isidingo sokuthi ngiyolanda imali lapho ngizoyenzani ngoba la ngiyayizama imali yokubhema nayo ungayilandela ukuyibhema yayibona ngokwami mina ngangithi ngehlisa bona umthwalo kanti yabo so sixoxa indaba yalo ka lontunjana abarentayo ayakhipha u2 blocks umama ngiye nangala iphusha singazwani ephusha aphume ungena omunye akhipha 1.5 qale ke lapho kuthiwa ndoda nawo 5 wakho njalo ngenyanga nayo imali yakho ukuthi yayibona lonto le lena ke sizothenga igrocery kudle bhekele kubonakala kwenzakalani yayibona uyindoda kodwa kodwa manje inkinga ukuhlala kwami ngikubona ukuthi ngihleli ngiyahlekisa uzofela kwayona le lonto inkinga yile yayibona lona and okubhlungu ke sengibhema nalento ngoba ngenza lezi zinto ngibhema nalento so ngithi ngenza lento ngizama ukubalansisa nayo yayibona obvious ngeke ingaphazamisi yayibona ngoba manje nayo itholakala kalula lento le yayibona lo mshana lo ngoba yena ebese ngahlala ekhaya yayibona ebehlala kumuntu odayisa lento like i-right hand man yakhe engayibhemi yena yabo emdayisisa ngokuthini yakwazi bedla ndawonye umthengela ukudla like nje uyisicashana la sakhe uright ngoba ngabhemi yayibona lonto le so awu brazo yayibona lonto mekufika mina even lo isicashana salo vele intwana ngimina so uthi ikhulele kumina hayi brazo hayi bahamba la brazo ufuna into engaki yabo ngishamala la yayibona lonto le so kwayilokho ukuthi khona nalento ke lana ngeke kuyiyeke into uyiyeke ingakugulisanga noma mhlambe uyiyeke ungayiplananga yayibona lento so kwangayeke ngiyakuthiwa ngoba wangena kancane ngisho uphuma kancane angeke ukhulu ukudela so zithini ukwathi zikhona igeme ezeza kuhlaselana leso libomvu zithini igeme yazi asazi ukuthi zinawaqala kanjani awuyibekile igama lakho inkinga le ngisibusise ngumsomi ngisibonge yabo kodwa ngizalwa ubaba wakambamba awu mageza ngenhlunyo ngobisi lenhluna abafaza lebeke kodwa yabona nje ukuthi buka ngoba ekhaya umuzi wetime kodwa ngwakamsomi kubo kamanga ngikwazi ngihlala ngakhona kodwa ngiluthi isibongo samanga yayibona leyo nto kubazali ukuthi kwayona nje leyo nto inqubevanga hawu kwenzeka kanjani lokho ukuthi kubo kababa yila eroundini
umuzi kababa ukhona la and ingane zabo bayihlala la kodwa zonke le ingane ayibiza isibongo sababa hey biza isibongo se-oledi yayibona and yabona makuthiwa mhlambe kuyenzeka ngake ngazama right i-drug ngiphazamisa kwangempela noma ngisize mfethu ukuthi ngoba kube kuthiwa hlamba ngidli lona angazi ukuthi ngabe ngiphi yabo ngabe kunzima ngempela ngoba even manje thema lishona ithanda wafunakala bese kuthindana nomunye umama yabo linomuzi eClermont belisanda kwakho umuzi endaweni engingayazi kuthiwa ilanga seyamastake kuthiwa yini ngizoyikhumbula le ndawo le kodwa nje indawo esanda ukwakhiwa esanda ukuvela yayibona bathe bebewakha nomuzi bathe beuqeda nje ithama lashona yabo shothi melishona ithama abantu bitshele laba-ke ukuthi ngoba bese beseduze ngoba beselikhula laba abancane lo mdala vele-ke nje ithime akalifuni nje vele sidala yayibona angani noma usuke senzela ukuthi esale sewina lowo muzi ongalena noma kanjani kodwa wakhona owethime nawo ukuthi ithama lulo umuntu obe-quiet yayibona nto lo mama wavele wabaphika bonke laba wathi ekuzona ingane zababa lezi ingane yababa emina mina ngikho ngila angazi usho umuntu osemgaqweni vele angithi nje kufuneka bethole inyuko hawu akuzona ingane zabantu lezi yayibona lento le mase ngithola mina yayibona sengithola ngayi lokudala ngoba ngile kuthiwa lo wavele wathi kanje manje kufuneka wena ngithi mina ngibathathe siye ekhaya elikhulu yabo ekhaya elikhulu bethi no lento is not ayinzima mina tholani isikhathi sihambe nani nonke yayibona le nto le nifike nje khulume kamnandi yonke into iqonde yayibona le nto inkinga akafundi lo mdala yayibona angimazi ukuthi ngamchaza ngithi umuntu onjani ngiyahluleka umuntu nje ngicone ngathi ngahlala naye ambona ukuthi hayi into kanje nayo yabo mase kuthiwa uthi unjalo unjenalo yayibona and umuntu oyisabayo inkinga yayibona ongakwazi ukuyi-challenge inkinga manje noba ukhona umfowabo isiqhwakha eduze kwakhe ningakhipha imenhle kabi manje mina inkinga angisona isiqhwakha yayibona mina into ngiyenza ngomqondo ngobani angikhohlwa umthetho yabo ukuze ingeze ukungixaka egcineni yayibona ngoba ngisiboshwa phela ngiyazi ubuqhwakha phela kukhona ukudlobonga vele ngoba uthi ilembe leqamanye amalembe ngokukhalipha ngiyabonga yabo manje ke yena hayi akasona isiqhwakha uyigwala yabona umuntu okhelesi umuntu oyicabangela yena selfish yabona nto le umuntu nje mfethu yabona uma kwazi ukusuka intombi yakho ize kumina izongitshela ngawe yo that's another thing yayizwa leyo nto ezinje ayawuzame nawe ukumlungisa yabona nto leyo or mhlambe sibhekene ne-challenge edinga umndeni yabo siyidingida ikhona na ihleli lapho yabona yabo ngoba ihleli lapho uma i-comment noma iphawula izokusayida nathi futhi vele iyayibona le nkinga nayo ehleli nayo kodwa phela ngoba le nkinga ehleli nayo imali yayithola yayibona nangokuthi ize ngayo la yayibona ekugcineni kumele isayide nayo kodwa igcina ingasabi yona ukusho ukuthi hayi cha kodwa babayi kaqinisile isho njalo ithi ayishona nikhona hayi afe umuntu athi angeke awuna mfethu ngoba ikhona izinto ezihlakaniphile uyakwazi ukusabisa ingane lawo uyakwazi ukwenza uhlula ukucontrola isiqashi sakho esiqashe kwena ikhona indawo ongahlala kuyona urent u200 namhlanje kuze kushaya u2030 urent u200 awungitshela bafo ngoba uthi impilo yakho uyiphile emgaqweni kakhulu sure uvuthiswa yini pho kanje hayi sidala angisho kanjani isidala ngoba nasesikoleni ngisho bengiyihlakaniphele futhi kahle kahle iwunga ngempela iyisitha sabantu abahlakaniphile hayi too much so manje wena ufisa ukusizakala ngani empilweni yakho mina
engifisa ukusizakala ngayo nje incane ngoba ngiye ngiyibona ukuthi hayi vele sengimdala mina ngisabuyela esikoleni yayibona unangaka kuba yiminyaka ngila ko 30 something 3 yayibona into le kodwa ngiye ngibamba ukuthi hayi businessini hayi akekho ngameduza mina angisho ibhizinisi elikhulu angisho mhlawumbe ibhizinisi mhlawumbe la mhlawumbe lidinga ukuqalwa ngo2000 yayibona izinto khona umuntu ovuka ngento encane engamnakile yayibona khona umuntu ongathenga yabo like let's say ngikulinganisele makuthiwa manje ngino 500 mase ngitshela monke labo sinanze bafethu umuntu onensimbi akayilethela yabo onamathini akawalethela ngithenga inqola ngithenga isaka leli likhulu yabo kubona futhi yabo yazi ngiqala kanjani lapho angithi zikhona vele indawo eziqala ezibizayo mina ke zizothi mayivalwa ntambama bese beza la kumina njengoba lu 12 rand lapha escript yard ithini bese liba u10 rand la kumina ntambama ku24 bayazi nje ukuthi hayi lapha ekhoneni la kabani ukhona ubani yabo mangivuka ekseni ngiyokala khona ka 15 mina yayibona ukuthi kulo 100 rand engizobe ngiunike bona and ngeke kwazi ukuyibamba behlale namathini bengabhemi ebusuku kuvaliwe yabo lo muntu engitshena ngaye aqala kanjalo yena bekwenze mina sikhona ku grab phela usinawana indlela busy ngayo ukabe busy anqena ucleaner yayibona abona ukuthi hazi mangicleana le moto izothatha isikhathi uzothatha 2 hours yini ngavele ngise lapha kusibu anginikeze le shandisi le uzosala ecleanela yena shuthi mayine nento ekhipha mhlawumbe u40 rand mina ngizothi hayibo phela siya negotiate la asikalelani ngoba phela i-unclean ithi mina ngizokunika u2 rand la ngizokunika u10 rand yayibona lento uma sengilini mina sengihambisa kahle yayibona lento le mfowethu sengiyashaya imali uvuthiwe lapha ekhanda and mina u500 awuyilotho 500 manje inkinga mina engineshona engiyazi nanti demon mina umuntu mfowethu yazi mina ngisho namhlanje ngavuka umuntu anqobe something le okuyiyona leni enixakile leyiwoma engithethe professor senginqobile lento nansi into engishoda ngayo I'm telling you my mina ngeke ngiqamba manga yabona iwonga uma ngase manje unginikele 500 ngavuka kusasa ekseni ungasekho sengubhema wonke yabo ngikutshela nje ivari mfethu ngoba siyaxa yabona kodwa uma uzothi mfethu yazini cela ukukuthengela lezi zinto ezifunayo yabo emese ngoba akufuneki ngiphume kule bhizi engikuyona yayibona once ngathola ukurelaxa yayibona mese it's like ungavele nje unginikeze isamba uthi me then wena uhamba uyozenzela yayibona lento le mina ukuthi okay noma uthi mfethu lalela awuzama ukuthi bese uyabuya uzala yayibona lapho ke ngizokwazi ukuthi uzobona ngami ukuthi hayi cha ngempela ngikuzame yayibona lonto hayi mfethu ngitholakala lapha yayibona lonto nawe mhlawumbe mawuthe hayi siyaqala namhlanje yabo uthi mhlawumbe now 100 yayibona lonto uthi ukushama around ubuye uyidlulise ngakhona nawe phela ufuna ukubona ukuthi ngikhona yini yayibona lento le hayi mhlawumbe umubona hayi nangu uyaqhubeka yayibona lento le umnqobe ngeke ngamvusa wawa ngo3 days phansi ngavusa ulunga wawa ngo3 days phansi yena angazi kulunga ngoba akasabhemi nakubhema hayi ukuthi yazi inkinga yini umuntu uyafuna ukwenza into ngizothini azocabanga ukuyenza ngoba eyibona yenza eyibukela kude yabo mina ngoba ngithi mina ukudayisa into yami mina ngaprovela enye into nje njengoba sihleli nje namhlanje ngithi okay ntambama ngizothatha u20 rand ngithenga umaskito kholo 4 bese ngithi asihlangane ngo9 ngikutshengisa ukuthi lowo maskito wenze imali hayi njengamanje sekuseni vele ngizokunika idrat sure uhambe auto maskito khona leli drat angizokuyithatha iprofit angizokuthatha mabuya nalo ngifuna ubuye nalo seliphinda phindiwe uze la uzonginokhela la uthi nansi imali esengiyenzile from lapho ke sokwazi ukuthi mhlawumbe sizame indaba ngoba
iyona into esengikholela kuyona siqala umuntu simiyekise idakamizwa then sobona along the way ngesikhathi sizama sikumonitor ubuqhubeka kudesi but njengamanje uzogawa 100 rand hambe order leyo nto leyo ubuzo ngitshela into angidlali ngayo yabona into engishoyo yakho leyo mali akuyona yami mina ngifuna uzongenzela iproof uthi nakho into ade ngitshela ngayo noma ngizongahamba uyenza okwenzayo kodwa noma ngabe labo mosquito coin uyabona ukuthi mhlawumbe usuyidablishile isi200 100% profit usubuye nawo uze la uzonjwa nansi imali eseyenza ngoba vele phela lapha na ungayibizi price ukuze phela iyathi izotrenda lento le uzothi uzodayisela umuntu ethi hayi ngeke hayibo kahle wena hayibo angikuzwile okay baf zikhona igameko owabhekana nazo mhlawumbe ngokuthi mhlawumbe usuntshontshile ushaya umphakathi uyabaleka yabo ngoba ngibona nje ngeke ngehlela yisho bese namanje ngisacabanga bese yabona ngithi mina yabona njengoba ngithi mina ukudayisa kusegazini yabona labantu laba abadayisa uma-fruits lana yini mina ngikwazi ukuthatha ama-veg uma kuntswempu nje ntambama ngikwazi ukuthatha ama-veg ngiwaqale ngiwafaka iplastic ngiwadayisa yayibona leyo nto ngishaya mali ngikwazi ukudayisa ntambama uma ngibona futhi ukuthi kusekanjani ama-veg angikwazi ngithatha ama-fruits iye khona la isibhema yabo lo ngiyodayisela bona la besihlala la sebephantile ntambama abanengane ezihlala ebalindile lapho ubaby babo abalambile no lalela bafu lalela siyayikhanda manje sikhanda iseries yakho manje isidla amaningi esake nina bendlodle nophapha ekhanda kamenzi yaba kawulalele lo muntu omemeza ngathi yakhalela lothi igula likaJama lichithekile awunina abakaMbhudu bomvu njengegazi nina abakashishiliza ngedide kwelimaholo lemhlabeni imbedule nina abakadala inyebo nina abazukulwane bakaphalo nina abamakhosetive phansi eSwatini bafuthi ngiyabingelela ndawo zonke magumbamano omhlaba lo bingelela nguprofessor ngimamkhize ngidabuka phansi kanongoma esigudini sapho umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi le oyethamele iHow I Ended Up in Drugs okuwuhlelo noma ingosi engaphansi kwesitebele iMp TV1 lasilanda khona futhi nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasoyezosilandisa abanzi ukuthi bangena kanjani ezidakamizweni lokho suka sikwenza malungana ngqono ukuzama ukubhula umlilo la ungakafiki khona sivala imbobo ongena sivula imbobo yokuphuma ngakho ke mawubona abafowethu sibalethela asifuni ubajaje kumele wazi ukuthi suka sibalethela ukuthi bezo raise awareness kubantu ukuthi uma usezidakamizweni umuntu esifazane noma kanjani definitely umuntu wesifazana nje obhemi wonke yazi ukuthi useze wadayisa ngomzimba lo futhi udayisa ngawo mayekuthi akadayisi ngawo use but ngeke ungadayisi ngomzimba uma usezidakamizweni if umuntu wesilisa ungayithola usumuntu owenza ubugebengu ugcina uboshwa thiwa nabo ke sebeyadayisa futhi ngomzimba njengoba nizwile intombazana desinayo la ukuthi izinto abayibonayo zenzeka phambi kwamehlabo ngakho ke angicabanga ukuthi khona umuntu ongafisa ukuyithola kuleso simo ngakho ke si raise awareness sithi abantu abayeke abagadi izinto engagcina zibaholele ezidakamizweni asibange sakwazi ukuthi si-introduce ngohlelo la khona ngoba le ndoda iyashiplika ngifuna ngoyiphazamisa bafowethu siyacela abantu bejoin i-membership ukujoin i-membership kuzokwenza ukuthi ngonyaka ozayo vele unyaka ozayo songajujela itsho ufike ku-2024 sifuna ukuhambela izikole kodwa ukuhambela kwethu izikole kuzodependa kwi-membership yethu ngoba sinabo abaxhasi abantu abaningi bamkude nathi ayibonela lento so i-membership yona bingakwazi ukuthi isisize sifinyelele kodwa kubonakala ikhula kancane but abantu bayaqala manje bayangena kancane kancane baye-understand siyacela abafowethu join membership if ever ufuna umfowethu abuye for part 2 siyacela ngaphansi ku-comment box udrop below ukuthi na part 2 uma usubhalile ukuthi part 2 bese uyabhala ukuthi yini ofisa ukuthi uphenduleke kuyo ngoba inkinga ngiba nayo abantu bavele bethi part 2 ngimlanda umuntu for part 2 nami ngcina ukuthi angisazi ngizothini but njengamanje uzobuza uzosixoxela ngaleliso lakhe libomvu ukuthi udala nje kwenze njani nezinye igameko oyewabhekana nazo mina njengoprofessor ngingomkhize ngidabuka phansi kanongoma sencenga